Munasqa hermano, kunandi apóstol Pablo devoción matutinapi rikuchiwanchik, mayqanchus karqa paypata tapukuyningu, paypata ima nispanerqa kay hinata, chayta yachanapaqtaq noqanchik kicharinachik, kay libro de Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 1 nin kay hinata. Manachu imallatapis ruwanaypaq hina kaniri? Manachu apóstol nin karqani? Manachu Jesús Señor ninchesta ricorgani? Manachu kankunatapis Señor ta raqsichirqaykichik noqa willasqaynejta? Apóstol Pablo tukuy imata tapuykusarqa munasqa kuyamasi kaypi nitaq kutichikuy munasarqachu nitaq kutichikuy atirqallataqchu chayman hinataq Diosninchik tata sonqon ukhuman churarqa. Pablo qanqa waqllasqa t'aqasqa karqayki evangeliyuyta apanaypaq hinataq kawsayninta munayninta saqirqa runa masinta kawsayta qunanpaq. Munasqa kuyamasi apóstol Pablo chaypi entenderqa sumaqta imayna kawsayninchik cristiano kawsayninchik comparakun carreraman pichus corresangu kay pachapiqa a veces ñawpaqinkupi ashka rumis kasangu huch'uyta hatuntaq chay rumesqa llakiykuna chaypitaq o tal vez hucha kasan munasqa kuyamasi chaypitaq paykunaqa urmaspaqa yakikusangu sinoqanchik ganay munanchik sinoqanchik chayay munanchik maychus kay la Nueva Jerusalén nisqaman chayqa entonces kasuna tiyan Diosninchik tatata mandamientos ninta haych'aspa chantapis yachana tiyan ñawpaqman lluqsiyta yanapayninwan ahinamanta noqanchik kay cristiano kawsaypi ñawpaqman riy taskisun imapis kachun ñawpaqanchikpi llakiychu huchachus Diosqa ladunchikpi kasan yanapanawanchikpaq chayqa ama qunqanaykichu tiyan sumaqta haych'ay sonqoyki ukhupi chay cristiano kawsay kasan sapa ninchikpaq Diospaq yanapayninwan kanachik kunandia k'ayakama.